Esho wensizwa. Ngiyaphila bafowethu. Bafowethu. Kuke kwenzeke yini mhlasimbe uthi uyazambela nje. Mhlawumbe udlule emfuleni, mhlasimbe udlula omama emfuleni, mhlasimbe ensimini. Bayalokhuza bayalima. Mhlasimbe bala ko 6 7 bese beqhumba indaba encane Banguye phezulu ngathi he gqwe hayi boy masibani bani noma mhlasimbe badlule kotheza uze uthi hayi manje yabona inkemba manje ayisakhali seqhuma uhleko kuphela uke uyizibuza ukuthi lo bani labo benziwa yini lobo mama lapho ukuyibuza lo mbuzo lo nansi answer ababili kumbe abathathu lobo mama labo bajabulile leyo ndaba leyo ekhunya phansi iphinde futhi iqhume phezulu sekuhleko isuyikhombisa ukuthi ababili kwabathathu kubona bajabule kephi ekhaya ubaba wasekhaya ubaba omunye wabo uyamjabulisa yedwa umuntu wesifazane akayixoxa indaba yakhe eyihlazo kobanye omama uyayithulela nje angayixoxa thule kodwa uma esejabulile uhlwa nokuyibamba kwesikhathi uza azamule kuzomama bambuza ukuthi hayibo uzayozweni msobama kade wenza lebusuku athi hayi ngeke yibo baba sibani bani nje hayi iqala indaba lapho yini nabo sibani bani uyamjabulisa sho ukuthi kulaba umama kwabathathu kulaba abawu6 umkhonyana wabo kumbe umkhonyana walo omunye walabo useyitholele umvusankunzi useyitholele ungazolala kogogo usezitholele uqanduqandu nanku umbuzo ngabe owakho ukhona yini kulabo mama laba kwababili noma kwabathathu abahlekayo kulelo qoqo lelo kumbe owakho ilona obuza ukuthi kwenze njani umbuzo lo bafethu umuntu wesifazane uma esehlola ukubamba injabulo yakhe ayehlolo nokuyibamba esezayixoxela abanye usuyejabule umuntu lo sisuke zibuya lapho la kumvusankuze nguphethe hey ziyabuya uyahluleka ukuyibamba uyabaxoxa ukuthi hey uyabuya lapha ngoba zibuya ngempela futhi lalela ke nansi indaba akukho lethi futhi akaze kuba lethi nowakho usengakwenza lokho nowakho usengajabula nowakho usengakwazi ukuthi afike abahlabeni ukuthi lama ngilalanga kuzwenza kanjani na zitholele nawe lumvusankunzi zitholele nawe ungazolela kogogo ukuze nonkosazi wakhe ajabule vele nasi samadoda inhloso zethu ukuthi sibajabulise kodwa uma singabajabulisi bazoshiya bazohamba nje baya kwabanye ngoba esezwile ukuthi awu lo uyakhuluma ngolo washo lento yenze uma hluleka ngame ngeceleni kurongi lokho akufuneki lokho ufuna uyitholele imbiza zakho umvusankunzi iqele induku ithi nqi ibheke phezulu umama akubonge and nanza into noma ngabe iyavuka bafowethu noma ngabe iyavuka but uma ingavuki ngokwanele uzothula ngeke azancoma ubona ngani mencoma ufuna bomhlabe ephezulu kwakho ufa ngempela umvusankunzi umkhwela ngempela ugijima naye ufuna kubize ngesibongo ufuna kuthakazelele ayisibani bani hawo wazenza sibani bani wazenza sibani bani ngoba yini uyizwe lento yenzayo wena majabulisi ukuthi yena ufike wamhlaba endweni machama kwasekaphela yena ke ufuna umjabulisi ufuna akikiza abonga akuthakazelele lapho ke usuke ejabule lapho ke usuke induku yakhe iqina leyo nduku lakho sitholele umvusankunzi bafethu kanti zitholele le nduku le ukuze iqine induku iqine utshekedulu uyibhunga utshekedulu umama akubonge inhloso zethu vele ufuna ukuthi abantu besifazane basibonge uma engasakubongi umama uzokushiya and akufuneka kushiya khumbula ukhipha inkomo zakho la uyamlobola umuntu mase kushiya uzokutheka imbiza eka R100
ukhalele ubalekelwe inkomo zakho kanje inkomo zakhe engaki ezo11 ngo200 rand nje akwazi babheka akwazi ayenzeki into enjalo zitholele umvusankunzi zitholele ungazwala kogogo zitholele uqando bafethu na omunye umbiko engicela ukudlulisa bafethu ngiyabonga kakhulu bafethu laba asebengichasile bafona abanye bayasho ukuthi yena basizakalile ngiyabonga kakhulu vele umsebenzi wami ukuthi ngifuna ukuthi wonke umuntu abe right ukuthi wena awuthuli kumbe awabi namandla ukuthi ufike kumina ufanele kumina isakhona ithuba usengazakala ukwazi ukuthi ekhaya nawe ubonga ngibonga futhi nalaba aba subscriber bafethu uma ningisubscriber ngibona ukuthi nabo ba-subscriber nami ngiba nomfutho okuqhubeka nento ezinhle engizonitshela ngazo nento ezinhle engizoninikeza zona ngoba ngiyabona ukuthi bakhona abaningi abayibonayo lento le engisho engikhuluma ngayo imbizo zami lezi engiyidayisayo bakhona abayithandayo bakhona futhi abayibonayo nongakabi namandla nawo usazoba namandla wena ke ongakabi nesikhathi sokuthi uyithola umvusankunzi phuthuma ngempela siyasho nesisho sithi imbila yaswela umsila ngokuyalezela phuthuma nomama wakho abe yingxenye yalabo umama laba aleli iqoqo labo umama abasuke besehlathini noma abasuke besensimini behlebe ngento enhle ukuthi yena eyangilalanga nami ngikhathele bekuphansi phezulu namhlanje baba sibantu naye ngazi bedinwe ngizangibuza ukuthi besixabene yini kanti akayaxatshwene umdlalo nje umdlalo omnandi lo kodwa kuzomela ukuthi ngesikhathi uhlezi ukulindela lo mdlalo omnandi ngoba umdlalo omnandi ufika noma yinini and lo mdlalo omnandi uya wakho umuzi uwenza izinto zakho zibe right. Ngiyatholakala bafethu ku WhatsApp i-cellphone number yami iya WhatsApp futhi iyafoneleka it's 065 629 5372 ngiyatholakala na ku Facebook Sicelo Dube ngiphinde futhi ngitholakale na ku YouTube uma ungifollowa nje uzongithola ku YouTube Sicelo Dube so ngicela ni subscribe ku channel yami ngicela ningifollowe ni like niphinde futhi ni comment ngoba phela bakhona laba ngaba nombono kodwa wonke imbono ngizoyamukela and then ni comment bafethu ngibonga kakhulu ningakhohlwa bafethu ukuthi sakha imizi yombaba la sakha imizi yamakhehla la sakha imizi yamakhehla sifuna ukuthi imizi iqhubeke iye phambili ayivuki induku imthondo bafethu ayihleli ibheke phezulu noma umestobhini ubona iteksi sima nje iteksi singazimizweni kanti ibona umthondo okubheke phezulu xa ithathu yakhokha kanti awukhoma yabona bafethu ngithi kuyadala kulikhulu kwizabhisaswini ngoba uyazi noma umfana noma intombazana Kiswile timbe ngisweshiwile balawile akusathi shu enganiwashisela lahla lelithi 6:30 alisawushaya u12 o'clock qhubeka somnandi